بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين كين خبجمتوتا هردفتوتا في أمنتي إسلامتي في سينا ورمودا إن شاء الله تعالى الرب برنوتا هاريا برنوتا خينيا خانم دوران التجرو برنوتا فيارا الرخوتا ديدمي أفوريتي قلت قربا خنا دي فاهمة قلت برنوتا الرانتنا إن شاء الله تعالى برنوتا فجارة برنوتا يعني خطا ديدمي أفوري رجرة دي فما أو غرباتك تكوجرة برنوتا فجارة الرخطا ديدمي أفوري رجرة أسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين ربي ورقرتي قاركنا قبو شفاه ربي سانا دينسو yoo ka isiniif dhagahamu taate obboleeyyan keenya warri yeroo tanaaf ammarra jirtan tokko tokko nu barreessa akka isinii dhagahamu nu barreessa itti seenna yoo isinii dhagahame nu barreessa tokko tokko mee akka gaarutti warri yeroo tanaaf irra jirtan sagaleen yookaa qaceellotti isinii dhagahamu taate gaariidha barnoota fayyaadha alhamdulillah gaarii galatoomi gaariidha barnoota har'aan tanaa kana keeysatti kutaa 24 kana keeysattis muka tokko kan namni hedduu kan beeku kan namni itti qananiyaatuma jiru garuu qaceello beekanii kan ittiin wallaananne ammoo kanuma gartee qananii gabaabdutti qananiyaa jiran arra mukasan hanga dhukkuba 34 yoo gabaabsine hanga sakkaan inshallah ta'ala ni geenya muka kanaan akka namni wallaannatu dhukkuba gurguddaa adda addaa hunda dhukkuba namni gartee irraa iyyaa oolu kana hundaan akka gaaritti kan namni wallaannatuuf itti qophaa'ee warri yeroo tana jirus akka gaaritti waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu dhaamsi keenya kana barnoota har'aan tanaa kana keeysattis muka bakkayyuu guutuudha mi'arra warri gartee gaa dhukkuba kintaaroti yookiin dhukkuba baasur yookiin huddufoo dhukkuba jaamurraa iyyaa oolu asaabaho mata matatti kannamu gartee ga'anis kanaana jiraa jeekattirraa rakkataa oolu warri dachiin isaanii martu yookiin dookaa jaanii kun gaggabnitti jiru asaabaho warri raammoo garaa keeysaana bahuu didee raammuma garaa si jira janii gosuma feetiin haa taatu warri gartee gaa rakkina raammoodhaa himatu asaabaho beekaatiin tokko tokko tuqee kanaafuu barnoota irraa kana keeysatti kutaa 24 kana keeysatti muka tokko afaan arabatti na'anaa kajaaniin afaan oromotti hooja afaan oromottis naanaa majaniini jechu arabnanii na'anaa kajettu san afaan oromotti naanaa kana majaniin naanaa kaan raaban sanii miti kashaayii keeysa godhatan sanii jechu arra barnoonni keenya barnoota waa'ee naanaa yookiin naana quxxiifaa jaaniini akka kana kashaayii keeysatti namni hedduu gartee keeysa kaayatee baala isaa urgaawaa bareedaa san itti fayyadataa jiru kan mana hakimaa keeysatti wanni ilkeedhaan gartee aniif hin bareechan takkaahuu dhukkuba gartee ilkee yookiin irgoon nama dhufu hunda waan adda addaa jirmii adda addaa hundaa namarraa jeessuudhaaf ka gartee namni ilkeedhaan si waakkataa jiru arra gartee waa meeqarraa baasanii muinni arra haasawuu teenyu naanaa kajamu kabaalaa naanaa baalaa sani jechu
أفان ربتي نعنا جاما تكاو فودنج جاما فودنج أماس فوتنج جاما فودنج فوتنج أي أكنا جاما بكمان سا نعنا جيتشو نعنا بالا خجان سنورموني نعنا ومجتيني الربرنون خينيا واي نعناتي kana moyni kuni qayfi mayru khagara khajani tujira akkana jechun bakkuma fi mayrutti khanama guddate kanmatti saare dachi jala deeme mayru tujira khanamni garte ga hula dura dhabbatu khabakka garte maagada bishani wa hula dura hunda khaysa namni dhabbate magarfatu jira khana bustani janina kafana rabatte khanamni dhabbatu jechu khakhalti yo oyru khaysa jiro bakka adda addaatu yoo fi mayre jabalii jedhanii jira khasanii inni naanaan kanuma namuu beeku kanarra haasa'uu teenya jechuu kana gosa lamaan kana qabaa duuba inni sadarkaa isaarraa yoo ka dubbannu taate maali muka oowwumoo muka qabbanaa'uu darajaan isaa hoo maali oowwa keessa jabaadhamoo goggogina keessa jabaadhamoo muka waajiisi hoo jenne wawa harru yaabisun fi thaaniya oowwa yoo taate sadarkaa lamada jira diras oowwisaa waan takka illee humaa naman godhu ammas goggogina keessatti sadarkuma lamadaati jira haa taatu bu'aa naanaan qabu oggaadhaan dubbadhu jalqaba duratti naanaan goggoyfameetiin ni gurgurama dachi rabbii sumaatu jira jecha olii gad biyya namaa hunda keessa goggoysanii warri gurguru masriifaa yoo dhayte gaa kintaala meeqaatam akkan ol dhaabanii gurguran biyya namaa cufa keessattuu akkasumatti hedduu gurgurama naanaan namni naanaa goggoyseetiin itti dalagadhaju jalqaba duratti yujaffafa fi dhilli jan gaaddisa keessa goggoyfamu qaba maaliif akka humniti isaarraan deemneef bakka gaaddisaa keessatti kana balleessanii achitti goggoysan malee aduu keessa yoo geessan hanga xiqqatti bu'aan irraa deemti inni mukadachi keessa hanga bara sadii turu achillee gartee taa'uun ni mala kana duuba waa'ee naanaa irraa oggaadha dubbannu naanaa gartee kuma namuu cuftinuu beeku san akka gartee gariin naanaa arraaban san hin seene kunoo naanaan kana la kunoo kana kunoo naanaan kana kaanuma isin gartan kana maaliif naanaa guujan gariin namaa gartee gaa arraaban san kan seeneef kana kashaayii keessa kaayatamu kana jechuudha gaariidha naanaan eega kana taate bu'aan naanaan qabu heddukkaan hedduudha inni waan namaas hedduu gartee gaa mirqaana namaa fidu nama gammachiisu jechuu sani kanaafuu sadarkaa duratti lakkaawaa jala deemaadha naanaan wanni inni wallaanu maali yoo jenne annacnaacu yamnacu lqay'a sharban naanaan waan haqqisaa namarraa dhaabu jechuu nama haqqisaa oolu takkaa'u gartee hedduu lolloociinna qaba jechaa oolu gafayaana janii takkaa qe'ii janii haqqisaa nama amma haqqisaan dhufaa oolu qochumaa isaatu rakkina qaba laafina qochumaadhaa waan qabuuf hedduu yani haati dalagatu naanaa akkuma shaayidhatti takkaa shaayii yoo dhugees naanaa qacello keessa haateetti bilcheessee haa dhuguu jecha kunoo kana naanaan waan haqqisaa namarraa dhaabuu numa dhuganii akkuma shaayii dhugi danfisi inni lamada naanaan ammaasis annacnaacu yunaqi sadra min alamraadi sharban dhukkubar maa olii ka qomaa kana oggaadha dhugaatii isaa namni itti dalagatee heddummeeysee waan qoma tana nama qulqulleessu jecha rakkina qomaa kana ogguudha jenne waa hedduudha jira dhukkuba qomaa kanaaf hedduudha gartee gaa akka dimshaashaatti akka walii galaatti hedduu gartee gaa fayyada jechuu naanaan kana asbaha naanaatti fayyadadhaa arraan tana namni rakkina adda addaa qabu hulumatee dura takkaahuu maallaquma xiqqishaa tokkoon achi deemii bakka gartee kuduraatti gurguranii bitadhu naanaa dhukkuba meeqan wal'aanuu teenya akeekkadha dhukkuba gurguddaa ajaa'ibaa kayoo nu bira dhuftan maallaqa meeqa isin gaafannu akeekkadha laaftuu isinitti fakkaatin inni sadaffaadha nacnaacu cilaaju rabwi sharban nama gartee hafuuraan nachitaju hasmiin najjirajuu naanaa akka dawaadhatti haa dhugu danfifatee ganamarraa
yeroo takka nyaataan dura ta'us ni ta'a oguma nyaatatti gartee gaa jiru haa dhugu hafuuraan naccita namni jiru takkaa yeroo lama godhatee haa dhugu jecha shaayii biraatii miisumaatu shaayii fedhu gartee bishaan danfiseetuma jiidhaa kana qofa keessa kaayataa beeyfachuu danda'a sukkara yookiin daa'imaanii kunoo akkana namni hafuuraan naccita jiru odoon quban qabaan irraa kuta jechuun aanaa haa dhugu akka duratti immoo gaafuma tokko naanneessisanii miti dawaadhaaf godhatee dhugu qaba jechuun xiqqeessu torban tokko torban lama faa dhugu kunoo kana inni afraffaadha na'anaan ammaas cilaaju su'aali wal balga min lazij na'anaan qoricha nama qufaa oolu qufaa jiidhaa haa ta'u goggogaa haa ta'u namni qufaan irraa deemuu gartee dadhabee hedduu qufaa na dhibaa oola ji'oo na'anaa isuma bishaan danfifatee takka isuma danfisee haa dhugu gukaan bishaan danfisee lafa keessa kaatee dhuga kunoo na'anaan kana akhii jantana dafee waan namarraa hucciisu irraa inni shanaffaadha na'anaan ammaas yaxbisu nafasa addami dhukkuba na'anaan ammaas dhukkuba nama ogguudha qufa'e dhiiga tufu qasan dafee irraa dhaabu jechuu dhukkubni kun dhukkuba jabaa nafasu damii fallaan dhaajanii takkaahuu dhiiga gartee namni ogguu qufaan qofaan wajjiin namni gartee dhiiga tufu bakki inni irraa dhufu dhukkubni akkasii jalqaba duraatti dhukkuba sombaa fi onneedha tiroo kanaa walitti dhaabbataa jedhaniin kanaafu dhukkubni kun ammas garri inni irraa dhufu gabaabinaan tokko kagartee naannawa sombarraa dhufu kun ammoo kagartee yookiin tiroo irraa dhufu ammoo kalaagaa tanarraa dhufu takka qomarraa dhufuus ni jira waliigalan dhukkuba kana cufaafu na'anaan akka dawaadhatti yoo namni gartee goggogaa isaa haa taatu jiidhaa isaa haa taatu yoo kagartee bishaan danfifatee kanaan wajji sukkaraan takka daa'imaan mi'eeffatee namni dhugee dawaadhaaf itti deemee dhuge dhiiga san namarraa dhaabaa akeekkadha nama meeqaatamii hoggaadha qufee gartee dhiiga tufaa oolu sombarraa haa ta'u tiroorraa haa dhufu ammas qomatana takkaa hulaa gaarrallee haa dhufu kunoo kana na'anaan dhiiga gartee nafasu damii takkaa nadfu damii jedhanii lachattu akkana dhukkuba hamaa san namarraa hucciisaa na'anaan akka kana inni jahaffaadha na'anaan ammas يخرج الديدان بقوة شربا يخرج الديدان بقوة شربا إني وارامو أكا غاري نمرا غنا قرائي دويني تما غري يوم غري جا دويني ورامو نورام باني جا خرامو قبو يوم تكا أكا غرتي نمني دوارو غتي غنا مغرا أغبورتي يوم تكا لويدي نمني وان تكا غود لغا چوديمو irra dawaadha kanyaata jidduu dhugan nyaataan booda dalagatan illee kanuma jiru ganama gara agabuu san irratti ogguu wanni sun bineensi gartee gaa waan dhugu barbaadu waan nyaatu barbaadu oggiisan dhuguudha qaba jechuu ganama na'anaan kunoo warraammoo akka gaarii namarraa ganna qurraahe itti dhugi qalasuma xiqqaa tokko baala hanga tokkotti danfifadhu takka keessa kaayadhu ganama gara agabuu irratti ogguma nyaataa deemtu dhugi raammoon odoon quban qabaanne sirraa ganna qabdi gosuma feeteen haa taatu kana inni torbaffaadha na'anaan ammas yamna uddawka nama dachiin garaan garaa ooltu khalafaayin kaajuu finqilju ninqillifaa wahaajuu kana namarraa waan dafee hucciisurraa itti dhugan danfifatanii inni saddeetayfaadha na'anaan ammas cilaaju sudaa'i walaw dimaadan nama mataan na dhukkuba jechaa oolu dawaan isaa maali yoo jenne dhukkubii mataatiif na'anaa itti dhuguudha na'anaa itti dhuguudha dhugaatuma qofa daa'imaan wajji godhatanii nyaatanoo ni ta'a ammoo dhugaatii danfisaniituma dhuguu kana karaan bareedan tokko kana kaan karaa adda addaa himuuf jiraanna odoottillee dhawanii jechuun namni mataan dhukkubu cafayxeetuma jiidhaa isaa taatu gogogaa taatu bishaan nayxeetuma tumtee bishaan san yoo kaatee yookiin baaluma isaa sanii nama mataan shakaraachisee itti dhufaatti dhooyte khalaas irraa kuta jechuudha inni saylaffaadha waan na'anaa wallaanurraa na'anaa ilaaju wajhi al'udhuni qutuuran na'anaan nama gurraana dhukkuba jiru na'anaa itti haa buusu
qacellotti cunfee huccuudhaan miiree gurri waan gartee gaa gurri ijaa wanni kana akkaan eeggatu waan barbaachisuuf humni akkatti hin boone dhab itti haa godhu nama gurraan na dhukkuba jeekkatti ichu gurri gartee gogogaa nama dhukkubuu jira itti haa buusu sammalee kajiidha gartee gaa keeysaa eelaan keeysaa yaa'u jira keeysaa wahiin gartee baasee tolchee ammas dhab itti haa godhu cufaafuu dhukkuba gartee waan gurraa waan jaamuuf naanaan dawaadha inni kurnaffaadha naanaan ammas waan namni hedduutti haajamu tokko saniif dawaadha arruma fiddee hujii dhiiroo maal wanni suni waan namni hedduutti haajamaa jiru akka kana hedduu gartee gaarraa barbaadaa jiru namni kattiis dalagamee namni meeqaatam qorateetis hedduu hujiin argamee jiru akkasuma wajji maali sun yoo jenne naanaan النعنى يمنع الحمل مؤقتا فرزجة بعد الجماع وقبله ويمنع انعقاد المني في الوقت نعنان وان بشان دلنا مما داسن يروسنيف يونم نتي دلغته akan qabamne godhu jechu akka ilmoo qabatu kadorku jecha waan ilmoon yeroo saniif jecha akka ilmoon hin qabanne godhu akkamitti odoo wajjin rafneen duratti yooni farza jaajanii jalaa gartee gaa qaama saalaa keessa dhalaan ani bututtumaan gootee cafaytee bishaanuma saasan ol godhatte takkaahu inni gartee gaa ani yoo ani qaama saarra akka godhu taatee wajjin golqunnamtee godhan qayechi be dadhabdee jirta duuba naanaan waan akka ilmoon hin qabanne godhu bishaan dhala namummaadhaa yeroo saniif akka inni hin qabamne ni balleessa jechuu naanaan waan akka waan jabaa ta'eef jecha yooni gartee gaa yani isin godhattees kuma jenne sanitti akka inninis qaama isaarra godhee yoo gartee walqunnamtee godhan taate bishaan yeroo saniif ni dhamu kana akhiman meeqaatama akkasitti irraa dubbatan akkuma gartee maanu biratti jiru kanatti waa yeroodhaaf dhoorku jecha kuni waan akka namni itti haajamu maaliif shari'aa teenya keessattis namni gartee yoo xiqqishoddaan tursiifne je'ee rikkina hin qabu akkuma azilii jedhanii hadiisa keessa dhufe gabbaasanii bishaan irraa gannaquu nabiillaa alaykum je waa takka illee rakkina hin qabu je ilmoo gartee zalaalamu muruu dhoorkaadha malee shari'aa keessatti shari'aa teenya keessattis yeroodhaaf namni amata tokko yoo amata lama je'ellee hanga tokko yoo jedhan akkuma ulamaan islaamaa akka sheekh Uthaymiin kun faan ugaadha fatwaa irraa gaafatan ibsarraa aniniin baradhaati barnootaa wajjin gartee gaa ilmoo sin danda'u kan akkanaati yoon amata tokko amata lama wani booda'anse hoo kuni gaa duraanuu waan gayu tokko jedhan ilmoo zalaala muruu dhoorkaadha malee isinii galu namni gariinis shari'aa tolchina jee heeraa achi tolchaa akkasitti laallaa kana shari'aa nuu beekamaas kuma ulamaan islaamaa jedhanii kanaafuu akka gartee gaa jaabir baanu wakunnaa na'zilu walqur'aanu yanzilju odoon qur'aanni buufamuutuuyi keessaa gabbaafnee dhalaarraa bishaan alatti ganna inni akka ilmoon hin qabanneef kunifiifuu wal'aansa tokko sii galee gariin nama akkatti ilmoo iddaan xiqqisho tursiifatu wallaalee hangam takka gaafatan kakkabne Uthaymiin kana fa'a kuni duraanuu je azliin maaliif godhame jennaan ilmoorraa baqachuudhaaf yeroodhaaf kuni ilmoo iddaan tursiisu addaan booda'aan sun gama shari'aadhaati gayaadha akkuma jennu kana hadiisa sahii hadiisa gartee gaa Bukhari Muslim san kanaafuu maaliif ilmi namaa zalaalam yoo ka jennu taate dhoorkaadha shari'aa keessatti yoo haati nama rakkina qabu taate takka umma dura baqaysanii faa dhaltee takka amaliyyaa janii godhamtee jirtu taate suni lubbuu sii eeguudhaaf jechirraa muruun waajibaahu lubbuu siidha eeguudhaaf hanga haakimni hanga guyu hanga ilmoo sadii afurii shanfaa dhalta yoo janiin hanga isaan alasanii achirraa muruun waajiba lubbuu haadhaa eeguudhaaf kana sanii achitti gartee namni ilmoo nabiin alayhi salaatu wassalaami ilmaan heddummeessutti nu ajaje تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم جدي سيا غيزتي لا كان سني فرتو تكان سنجالت فودا دا سنين دا توتا أجي شريان تنجل مان هدوميسو مكان ما أججسن يرود أفدام بباسون أدان تترسيسون تكا المانو ملي قد فتشو دندو رافاتاتو كمو لما إسلاما غافتن كنا خوني وانجو تكا شريان تنجل غيزتي
akkuma gartee gaa bishaanuu gabbaasaa firra irraa gannaqa ilmoo rabbiin ni uumamti jechuu dabarse silaa inni uumamti nabiin jee akkuma san dawaan kunis kasaniiti jechuu dawaa gartee ilmoo akka namnitti yeroodhaaf booda'ansu rakkatin ilmoo booda'ansuun battokko amata lama kana jettee booda'ansite yoonif sii dandeettiin hin jiraanne ammoo namni dandeettii qabu taadhii walirratti gartee haadhalu guddisaa dandeenyaan san ta'uu baanaanoo guddisaa achittis addumaanuu xiqqisho haadhalleedhaaf ara baafachiisuun akkam nu baasfaan baanu rahimahullahu ta'ala akkasuma fawzaan faan cuusanii gaaf garii haatunuu hin dandeessu walirratti amma guukasi dhalte qabsachuu hin dandeessu kanaafuu shari'aan teenya wanni takka tan gartee gaa yani hambifte hin jirtu ilmaan adda addaan tursiisuun ni jirti azilii hadiisa sani ka sheekh ibn taymiyyah baan rahimahullahu ta'ala saniifu dawaan kuni waan ilmoo kan qaban yeroodhaaf godhu jecha zalaalamsanii miti arrumaan tan oggol qunnamtii godhan yoo kaatee isin jala huccuudhaan bishaan saa gartee danfiftee takka jiidhuma kana cafaytee bishaan jalaa baaftee bishaan san bututtuun gootee ol godhatte ilmoon ittiin qabattu dalagadhaa itti akkana itti dalagadhaa gama shari'aatii kana gama gartee oofayyaatiis kana kun akka kana jechuu kanaafuu gartee waan ilmi namaa hedduu haajaa namaatti jirtu kana gaari inni kudha tokkoffaadha yeroo gabaabduttiin insha allahu taala irraa raawwadha ammoo jala deema akka gaaritti barroota kana barreeffadhaadha itti dalagadha inni kudha tokkoffaadha na'anaan ammas النعناء يدمل القروح بدقيق الشعير طلاء نعنان أماس مدان مرة قورو ددي وانا مرة قور سراه مرة انسو جيچو مدانس وانا ددان نما دفا مدان ايسان دفتي جايا وانا ميقاتا ميچچبه بشان كيسا كچونچونن خميقاتا وادرني باديو متنون دخيسا وان برا خيسا جرا ارا نمن رب دديتي خنف بيته نون دخيسا تايتي جل هردفادا جرا ibara dibban namni meeqatami maduma gartee haaqimman hundi waa meeqatti godhanii dadhaban hunda naanaa fi garbuu daaki goggoyduma tana garbuu odooniin akooynu madaakanii naanaa fi wali kana golo godhanii kana dibnaan achi buute madaan akeekadhu tokko magaala jira madaa qaraan hunan dirree isaa hin harki kajuun dhabamu bar akeekadhu kanaafuu inni kudha lammaffaadha naanaan ammaas يشد المعدة قوچمانا مكاني جبيسا بماء الرماني أكنا جيتون بشار رماناتي وجين جناخ من عسير رمانا يوخي چنفا رمانا جوز رمانا ربي فرنج جنو جوز بيغا دوبا چنفا إسا يوخي رمان يعني چنفتي خنافي نانا ولين غوتي وغادا دويت وان qochumaa namaa jabeessu kan namni nyaata fudhachuu danda'u nuusi nama kan taane jabaa qochumaa namaa ni da'iifa gowwaatti gad darbaa oolanii yoo kana gan qabaanne taate naanni ni irraa toohutti haajama qochumaan akkanaa ni gaatii jedhan yoo inni fayyaa qabaate qaamni namaa fayyataha akka kana jechuu kuna kana akkasuma inni kudha sadaffaadha naanaa oguu jenne yaqxa'u lcaraqa هوركان مرة ورا هوركان كتر يا أولو نما خطابة قبتشو تدبي بين نتي يعني وقافة برا نفالاسي ورا قرتيه كتاب مقبتشو دنديني وين بري سجى ميل ساتا تخوف يعني خبينا كيسا مجوجاتي كيسا كديما أولو أجا خبيسا وان برا ركنا بر هوركان وقو كسي وسنا به خيا وتاته خني لا شك يعني يأتي بعده ضعف بلا شك جناخ من namni akkasii yaa'aa oolu kanyaa qaama guutuu ta'e sanirraa yaa'in kanummaan nagaa rabbii deemu qallummaan kun faan ka hurkaa akkatti yaasu gara boodaa qaamni isaanii laafaa rakkina irraahi kanaafuu naanaan waan hurkaa namarraa quchiisu akkamiin ni dhuganiisi ammas qaamaas bakka akka harkaa tanafaa hedduu harkaa fi miila faa namni hedduun hurkaa irraa yaa'u rakkinaa bar akkatti irraa xuruuruu jira kanaafuu waan kana namarraa quchiisu jechuun aanaan gartee waan hurkaa namarraa qat godhu akkasanii jechuun kana inni kudha afuraffaadha naanaan ammas naanaa'u yujbiru lkasra ضمادا مع الآسي
naanaan kun baallummaan naanaadha kan reefu isin garsiise suni gariin namaa gartee naanaa gartee sukkaraa ka nyaatanii waan biraa nama godhe kana kaseen hundabamu tirrumaan deebi'a naanaan kanuma gaafa baalaasani shukaarisi miti beek kabzaraa rabni jettu sanii miti naanaa fawdana jiisni jaama naanaan kana duuba naanaan wanni isinii himoo maal lama godha lafee namaa waan cabsu tokkorraa jechu yani lafee namaa ta cabte waan qoybu tokkorraa jechu maaliin yani hadas yani muuni tokko jira aas takkaawu hadas yani sanii wajjin ni diban jechu limaada maalaas lafee namaa ta cabte muka hadas ja magaalaa guutu yani biyya teenya faa midhaanii wajji dhalaantumatti hadas yoo as isa jaaniin san hadasi beekanii kanaafuu baala isaatii fi naanaa walitti tumaniituma itti dhawanii lafeen guma xiqqatti walitti lafee cabxee huu qoyba jechuu kana kunoo naanaan kakkanaati ammas inni 15ffaadha النعناء ماؤه إذا طبخ بالسكر نعنان كي غرتيغا يعني يوخا دايما يعني سكر وجه دنفس انتهي دنففتي وخي بشان كغاري جلابافتي غرتي بشان سكر وجه بشان جلاجيد انفان الدو بشان قبا سكر وجه وقوقا چلوت خدم في سنتهي كان شرابا قاطعا لأنواع السداعي يوخنا خلو قطاتي دمني سكرا في نعنا ولد دنفسي بشان ساخ أجايبتي قراچا خنا جلاباسي يو خلو قطاتي dhugaatii yookiin dawaa tokko kadhu kubbii mataa namarraa muru waduuf dimaaqi mas rakkina mataadha laafina mataa jechuun mataa nama dhukkubaa oolu waan adda addaa nama qabu irraa kuchiisa akkanaa wajjin warri ijumaanii waa qara'uu dadhabe ijumaanii waa laaluu dadhabe ji'u asaabahu arra namni ijaanii waa arkuu dadhabe ji'u naanaan ogguu sukkaraa wajjin danfisanii bishaan masaaq akkasitti gurraachaa san gartee danfisanii dhugan taate maaliifin akkana qaqallojiidhaan faan dafee bishaan jalaa baha kuni ammas huwa yuhiddu albasara waan ija namaa kan qarurraa jechu naanaan kanuma dhuydaa ijjitii ta'e waan biraati kuma jenne sanii namni gariin gaa odoonuma jiruutu kunu ayya guddoon gaafa duratti abbaa guddaan gaafa duraa gartee gaa nagaya rabbi daa'imumaa fi kana nyaatee akkasuma mana gayaa ooyiruu isaa bareedduu tanarraa nyaataa ture lilmee akkanuma tarma takkatti itti kaayata warri maan tanaa achi qabuus as qabuus ijjiti waan biraa taate yookiin feesbuukuma qullaa deemuttuu kafituus hin dhabamu ijjiti namaa gartee gaa waan qarutti haajamti keessumaa warri gartee gaa waa dubbisaa oolu hedduu naanaan waan ija namaa kan qaru kana keessaa isinii ida'ee waan ija namaa kan qaru maasiis waan bira kaneen isinii himu saljam kajaaniin muka saljam jaaniin bifuma gartee goommana jaaniin sanii hudduu jalaa qabaa waan akka mixaaxessuun waan nikkasaa ija qaraan jirtu maasiis baqaysaniituma akkasumatti nyaatan jechuu cicciraniituma salaxaa wajjin usanii nyaatanii saljam hojaan yeroo biraa isin garsiisuu dandeenya kanaafuu naanaan waan ija namaa kan qarurraa jechuu sukkarumaan danfisanii dhuganii kanaan wajji waan akka sadra qooma namaa akkuma duraan jennee ni qulqulleessaa kuni dhugaatii ajaa'ibaa jechuun dawaa ogguudha dhugan ija namaa mataa rakkina mataadhaa dhukkubbii mataadhaa kana hunda dafee gartee gaa namarraa kochiisu kana jamiil amraad waan dhukkuba gartee jaamu cufaa sukkaraa wajjin danfisanii bishaan sansaasan akkasit jalaa baasanii akkuma shaayidhu innaan waan ajaa'ibaati ammaas naanaan lakkoofsa 16ffaadhaatti النعناء يمنع اللبن إذا أكل منه من التجبين في المعدة نعنان آنان akka garaa namaa keessatti jumnaa janii goggogee kadhadhaa namaa ta'ee takkaa cirameen banne waan godhurraahi aananii wajjin hoggaadha dhugame jechuun aanan keessa kaayanii hoggaadha ka dhugan taatimma aanani darbadha warri aanan gartee ani dhuguus
kunoon aanan keessa yoo darbatan aanan san keessa taa'ee takkaa'u isaa waggaadha nyaadhame yaani walitti gartee wakii danfiftee aanan illee aanan danfaadhaa tura bareedaadha naanaaf isa walitti danfiftee aanan yoo kadhiitu taate garaa namaa keessatti aanan hin goggogu ciramee hin badu akka kana wain xuriha fi labani hafida quwwatahu yoo aanan keessa kaayanii akka gartee dhiirii yoo keessaa kayyoo faa namni gariin keessa kaayatu san wayin urgeessan naanaa aanan yoo darbatan humna isaa hunda dafeen jijjiiramu ni tiisa jechuu inni yookiin waan aanan qammanuu dhorkurraa jechuu maaliif wani kana jijjiiramuu dhorku kuni qammanuu waan dhorkurraa jechuu naanaan kunoo akkanaati namni gartee naanaa wajjin hatta ijoollumatti xiqqishoo tana faa'u akkanuma baalasii keessa kaa'anii fi waliin takkaa'uu danfisanii fi baaluma xiqqishaa tokko faatti darbanii aanan san akkas yoo obaasan garaa ijoollee keessattis hin badu garaa nama guddaa keessattis aanan naga rabbii ta'a jechuu bareedaa ta'e guutaan gartee aanan gariin dafee jijjiiramee qochuma namaa balleessa jechuu kana inni kudha torbaffaadha naanaan ammaas إن أكل منع الطعام أن يحمد أو يفسد ولذلك يمنع التخم هاخم منا كنجان نانا نماس يقال دوغمي تكانيات دمي آناني أجتيس أكا غرتي قوچمان نما نياني نياتن سن منع الطعام نياتني الأوركا أن يحمد جيچون أكا غرتي خسنكي قونا ما في دنتاني تكا غرتي qochuma namaa balleessee nama amma deeqqifachaa ooluutu jira deequu ajee yaani deequu ka ajoytu tana faa takkaa'uu gartee rakkina qochumaati beeki kun akka nyaanni nyaatan sun garaa namaa keessatti hin tortorre godha jechuu qochuma namaa keessatti yoggaadha nyaadhame janiin ukila man axxaama yuhammada akkan singigoyne dhangaggaawaa jechuun sanii singigoon sun dhangagoyti oo yufsada takka garaa namaa keessatti akka gartee hin banne godha jechuu nyaatuma nyaatan kana nyaateetuma naanaa kee usteetuma shaayii isaatti dhoynaan qochumaan kee nyaanni ati nyaatte hundi naguma rabbii sirra dalagee baha malee si keessa tortoree ajaa'ee waan biraan ta'u jechuu kana tanaafuu bokoka dhorkaaja naanaan dhukkuba yaani muka gartee bokoka yookiin hafuura garaa keessaa namarraa kochiisurraahi kana hubadha jechuu kana warri bokoka himatu faan kana malee ammaas inni kudha saddeetay faadha naanaan cilaaju cabdati ilkalbi ammaas naanaan nama sareen ciniinte saree maraatte tabiraalleen akkasuma kudhaa qabdi hamtuun saree maraatte faadha sareen nama ciniinnaan إذا دق مع الملح وضمد به منع غائلتها وكذلك لسعة الأقرب نعنان يقارة مني قرتي تكاو سوق الداوة جين شفقاني فوراني بكا سرين چنين تردبان سري مرات وربادي يافا خانا قاقا وينو وسلا بكي قرين فرات جيفتي وانا كسيتي نما ميكا ولنگيسي سري مرات qadaafoo ciniinteeti saree tamaraatee fi tamaraatiin illee dhaafis qullaa isiidhaa summii isii nama keessan deemtu sukkaraa yani misoo giddaa fi naanaa waliin cafaqaniituma irra diban akkasuma namni qeejjabbuun ciniinte akkasuma namni jawween ciniinte akeekkadha bakka meeqaatamii gartee gaa meeqam goon odoonuma januutu laa dafiituma nanaa sibira jiruu fi jawween sibira nama ciniinnaan qeejjabbuun nama ciniinnaan sareen nama ciniinnaan soo giddumaa fi naanaa fudhadhuutuma usiituma irra dibi haay khalaas gaafa kan mana hakimaa geessitu achi deemtu namni galiin du'a duuba kunoo akka kana jechu naanaan mukuma gartee baadiyyaa jira akkanaa kana qabu naanaan gaari inni kudha saylaffaadha gaari isinumaaf dhageemaa miti qaceellotti jidduudhaan akkana inni kudha saylaffaadha naanaan ammaasis ka kudha saylaffaadha himne yani saree nama ciniinte jawwee nama ciniinte hundaaf dawaadha jenne akkana inni diidamii النعنى يسكر وجع الأسنان مدغا
naanaan ammaas dawaa ilkee nama dhukkubduuti qax namarraa godhattuma gartee ga'a lanfatanii takkaa cafaqanii tumarra kaayan raammoon keeysa jirtus nijjeesa laalaa arra waan gartee macjuunaa ilkeedhaa yookiyoo yani dawaa ilkeensi waakkatan san gulaalte hangam takka nama hadoodii namattuu fida waan ilkoo ilkee jala bahe raammoo waan adda addaa nijjeesa yukaddir jedhanii bar waan nama hadoochurraa hin ijjeesa jechuu dhukkuba adda addaa namarraa kuchiisa tanaafuu dawaa ilkee nama dhukkubduuti ittumaa lanfatanii wamutaxirun ammas waan irgoo tana jala namarraa xaaharu jecha kanaafuu irgoo jala gartee gaa'ee maajuun isaa sunilleen bareedaadha ka gartee isarraa tolfame wanni ka qooshaa godhanii gartee ma bakka adda addaa biyya adda addaa hunda keessa gurguramu kun sunuhu ilkeedhaaf bareedaadha maaliif waan adda addaa ajjeesa akka kana oguu kan zaahiruma kana cafaqeetuma bishaan saasanii lusi akka dhukaati hada afdalu kanaatu irra caalaa hoy wanni biraatatti hidhamen jirtu kono dawaa ilkee namarraa dhaabu jecha ilkee nama dhukkubtu inni diidamii tokko النعناع علاج لما في العنق من الخنازير والأورام سعوطا بدهن الورد إن دي دمي تكون عنا نماس ركوبة هدو غدة جانيني غدة درك يا جانيني أودو أسنما باتو خلدو جراتاكا خنا برخوني تغتيتي تنرتي نما باتو تجرا خنازير جاني ركوبة هركروتي سدو رفو هدى مرما جنان حرارتي ركوبة هدى مرما جاني أسيتنتي خنما بهي هدو نماس ركوبو غتيتي هند نما جلسي نما مداي جو أكما ركوبة خنصرتي نني سامانا أچي غهو باتوسي kuba goflaa saniitti kanaafu saniifis akka gaaritti dawaadha maalin jennaan sacuutan biduhunil wardi kanuma inni asi bahee jiru sani zeeta wardiitii fi isa kana bishaan isaa walii daaniituma xiqqisho dhab itti godhan kuni kaysaani gubbaa tanarraas ni diban wal awraami jan iituma adda addaa tanama baate cufaafu gubbaarraas ni dibanii ittis buusun suni hedduu namarraa kochiifti jechuu dhukkuba namni hedduu gartee gaa irraa iyyaa oolu jecha daa'ul khanaaziir jedhanii takkaahu awraamu raqabaa jedhanii gateetii tanarratti gartee dhukkubni adda addaa nama dhufa akkuma kanaafis numa dawaadha kalladoofis numa dawaadha wal awraami jedha kalladoonis iita kana hundaafis dhukkuba dawaadhaati inni kono muka dawaadhaati jechuu dhukkuba kanaa kanaaf ammaas dhukkuba namni hedduu irraa iyyaa oolu jenne odoo tokkichaan amma himuu deemu isa 22 kana malee kabiraallee dubbachuu baadhee ni gaya bu'aa garteen aanaan qaburraa tokkichaan amma himuu deemu isa 22 kana malee odoo jiraachuullee dubbachuullee baadhee ni gaya maaliif waan dhukkubni kuni hedduu kaan hedduu ta'e kamiin dhukkubni maaliif dawaadha inni 22 النعناع يذهب البواسير كيف استعمل نعنان خد فور نمجرو كنتارو بيتوس بواسير بيتوس قرينا ما جميعه بيخاو باسورون بيخوي مفرد خنا ها توكو توكو خناوي باسور جاني بواسير جانيس كنتارو جاني ركوبه هدو نمدفو بروتي بيتوس خنا مدو فينا من ينياتو قد فاتكو قبها تكالما قبها تربة فاقها قبها بينا سيغري ميقاتم كغرتي مخينا رتاو ددبسيسي ترترسي غرتي غا هدو تلا ترترسي وان برا غودي نمني غرتي كتي اوخيو چوفيفا اكتي سغرابو ددبو وان دغو ملي خدي سجرا هدو نياته هوكي هوكي خنا ملي قامسا غبوسي دكوني باسور جن دكوبه هدو هماداتي ملتون سا كما نمو بيخو warri inni qabe beeku kunnuun beeku nama nyaata kaduraati odoon juu qaama nama ammaasis laafina gan nama oofaa jijjiirama daalachoomina qaamaan nama fidaa kanaan wajjin ammaas walqunnamtii saalaa waan jaansan faa irra nama laaffisa kadhiiraa haa ta'u kadhalaa haa ta'u namni itti dhufee laafina jabaa itti deema yoo dawaa fi godhe malee kanaan wajjin mimmaa yusricu shayba jedhan waan dafee rifeensa adii yookiin arrii namatti jarjarsurraayi خدفين مدلومسو أكنا وجهنا مغاري غرتيني بخويسا كان ماسيس غوغوغينا تفيدي غوغوغينا يو إفئي غمالي نمنيني غوغوغينا يعني وجهن قبو أكا جبايو وان غراي سلافيسو دلغتي جي مالي هدو درانو قامسا هندا غوغويسا
jilba nama dhukkubsaa, fincaan gartee gaa nama gubsiisaa, duyda kana gartee gaa nama dhukkubsaa, ambee baajanii akka nama gartee dhukkubni ambee baajanitti jiruutti sagaraarra turuu fedhaa. Hammaama keessa nama dura warran seenneetu jira. Akkuma amma duraa hijjechaa oolu dhukkuba hamaa waan ta'eef arra kunoo dhageeffadhaa. Dhukkubni yaani baasuur jedhamu maal dawaan isaa jaban ka jalaan itti godhan yoo isiniin jaan na'anaan yudhibul bawaasiira keeyfa sumir akkumatti dalagattu akkam ni dhugaasi ni dibaasi walol dimaadan jalaal daawwut faan yoo dibees tumteetuma cafaytee usteetuma ogguma hammaama seentu yookiin gartee gaamana sagaraadhaa seentu ganama galgala usteetumatti goota numa dibda oo bukuuran takkaa oto jala arfatanillee dhaaja بل هو من أنجه الأدوية للبواسير كما قال السويدي في مختصره دوب الرجبة وقد جربنا غير مرة الرجبة قرتي دوا جلان دبتا مخ قرتي باسور جلان دبنين مرة أجي سرة الرجبة سنعنا بالنا عناتي نما ميك آتم يخنيني نما ميك آتم خربين الرجيس نما ميك آتم دوا براتي كرم خنينوف نما ميك آتم دوبا الرجبة دوا خنو نما كنتارو تتجيروتي خجلان قرأتن كانا خنافو جباته دو تكيچا خنمالي جراچو باته دوا برا دبچو باني نگاه يجو دوا اني فيدو اما سندي دمي سدي النعناء يذهب خفقان القلب شربا ويقوي القلب وهو صديق القلب نعنان بالما نعنا دا خني dhukkuba gartee onnee hakkatti nama dhawatu namni rifatee onnu matanaa na dhawata juusan numa dhuganii danfifataniiti dafee namarraa kochiisa onnee namaa ni jabeessa obboleessa onneedhaatii hujaniin sadiiqul qalbi janiin hedduu gartee dawaa onneedhaatiin maasiis qalaa akeekkadha inni 24 anna'anaa cilaajul fuwaaqi na'anaan ammaas qoricha nama hirqaanfuun irraa dhaabbachuu diddeeti الفواق يأتي من البرد ومن الحر ومن ارتفاع ضغط الدم نعنان ونني دواتيف نما هرقان فون الرابطشو ديده دم في سنيتم وباسو قبل الرات هادفتو او ورا هادفتو لكوبا ديغا فا خول كيفار مغري غتت دفا خن الرا هادفتو نما هرقان فون الراديمو ديده دفاتو من نانا دم في سالا سكرت قرافي وخدي ما وجن اكا غارت وباسا خنو akka kana jechu dhukkuba hedduu hamaadhaati nama meeqanu bira dhufe kagarre kana amma dura dubbadhe xalataan faan sadaab yookiin shadaab afaan arabatti inni jedhamu xalataan ka jennuun suni ammas irra qoratamaa nama waan gartee gaa hirqaan fuudhaati wali dhufnaan hin dubbadhe daymaa wajji danfisanii oggaadha obaasan xalataan yeroo gabaabduu keessattuu akkasumatti irraa kochiisa وقد جربت هذا في صنعاء اليمن بيمن سنة سنفا خيستي أما أسر جراتو همهوني دندا يا ربي نما را ميقاتا مخغارتيغا والقبق أبو والأركو وبليس خيني توكو للمي سديتي موكنا اندراني وان تكرار أبجو ديدني مانا قلتني تشرا خاني نبرا في دانوا مساني يوفان جراتو رقابة هنموتو غرتيخا كيس جرو يرو غباب دو جيچان دافا ديما خنا برتا اوتا دبنه جچو قسمه ديمني وباسني دروقت ربين راغوري جچو سني سدو دوا اكام بكمالاتي خنا اما سني دي دمي شني فته النعناع علاج الرياح الغليظه نعنان نما حفوري قدام غرا خيسا بو جچاولو قولون جاني تكمرمان كجن فانا رباتي غرتيغا مع جان سني قولون فيوناني متغريكي خجان سني ولي قال نما بخوخ غرا خيسا کا بغازات غازات سخيسا جرا مر جري جنكمه نمني نما برتاو خدد دبوندا جرا نانا فردي فدودوغي ودون کو بنكبان سرا خوتا اما دورا غافتو کو شاي گولت ملي تي دوادا فنديني هنا اكخلا ان دي دمي جها النعناع مهدئ لهياج الاعصاب ويريه الاعشاب احشاجا نعنان ونني دواتف waan hafuura nama baafachiisu takka nama gartee dadhabee morganisee wooki bututaawaa wale hunda naanatti dhunnaan naga rabbii
muriix jechu garaa kan hunda meeshaa garaadha qaama zaahiraa kan hunda waan hafuura nama baafachiisu waan raahaa qaamaaf kennu jecha akka muhaddi ajanii khiniina garii ogaadha dhudde gartee ogisuma dawaa sirraa yani dhukubbii faa sirraa kuchiisu san akka sanitti humna nama raalaa nama jirtu dadhabbii nama qucaacama nama jiru hunda naanaan dafee namarraa kuchiisu kana inni 27 النعناع يذهب النكرس والنسى والحكة والجربة لاء وشربا نعناع نماس ونني دواتف ركوبا داء الملوك اسم مجان ركوبا موتتا خجان مال ورا حمالا ورا واغورو هنوندا ركوبا نكرس مجانيني ركوبا همناتي حركا في خلفا خغرتي كستي همنيتي نما ددبسيسو ركوبا همناتي رغدا حركيني في خلفا نمني ولا فافورو خد ددبو خناس دفين مرة خدشيسا خنا ملي نسا جاني الدمرتو خجاني نمتا خنان تاو ددبيسي هنگا جلب ميلو مخنان الرابو آجو خنا هندا نعنان دوا ركوبا خناتي أكسما خويتو يوخي حساسية نمرة ديمو دي وما أكثر الحساسية مالو ما كد ميسير ركوبا نمني فوقا أولو خنا خغرتي حساسية إكذيما جاني حساسية خلو جيچو بر نيانياتي سخلو نمدو ركوبو جيچا بر خويتو غسبرا سيميجي بوفتا جان كنا دي بيان امني هم اساسيان را خطو دد ددي اساسيان مغرين كفار ورم بريوي خيسور بيا ربا فبه خدوا دكبر منياتو جچارا كغرتي خويتو خوني نانا تدوغيسي غباتن رام بك جبدوني سيجرتوس چفقي يوخيو بشانين وجين دنفسي فودي بوتورانا كسيترخاي وان دفينا مرة قويت الرهين عنان تلاء وشربا جل ندو غنيسي ندي بنيسي هنا خنا مالو ما كيد ميسي نما ميقاتا من خراج مودته إن دي دمي سديتي فالا النعناع ينفع من الجزام شربا الله أكبر نعناع نماس ركوبا قماتا دولة سد كجنين ركوبا لنجا خجن kana jechuun qumaaxaa kadafee namarraa hucciisu na'anaan akkamit itti dhuganiis gubbarraan dibanii sanuma dhukkuba qumaaxaa dhukkuma guddaasan khudin numa jira nama meeqaatami eegalee waan akkanaan eegalee barasiin eegalee ja'a dhukkuba khallooti kun cuftinu hatta baras hundaaf akkasumatti dawaadha jechu qumaaxaa fi gartee gaajuzaamii fi baras wajji dubbatama kana inni 29 anna'anaa'u yanfa'u ittixaala sharban na'anaan ammaas nama rajiijjiinsaa ji'a bitaadhaati jirti buseenaa nyaatu haadha abduu lakkira gartee gaa asii kana jala hafuura faa ji'a bitaa faa kataa boko kafaadha yookiin rakkina rajiijjii qabda ja'aniin naanaatti haa dhugu naanaa dawaadhaaf itti deemetti haa dhugu inni 30ffaadha waan naanaan bu'aa qabuuf yookiin fayyadurraa النعناع يقوي عمل الكبد جن يعني نعناع نماس وان دلقا ترو جبيس ترو تنا نجبيس جيتش ركنا ترو خيسد في خنا الراقد شيسه وان أكايسين دلائي دوغو جيتشا قام خيسه غرتيغا وان رب درانو واحد دلائي زيزوف دلقا إسين دلائي دوخنا أكا غارت مرقانو خنشاطا جانسان كنفي وان جبيس جيتشو ترو داف دوانا كنا إن صدمي تكفى النعناع مضمضة بماء ساخن ينفع شفاء اللثة والأسنان مع تطيب رائحة الفم نعناع نماس ريف اللي جاتو كتبني يوني خاني للوقتنين بشان ساتين شفقني وخدم فسني جلاباسني أكا غرتي إرغون نما تممدويتو warri foon irgootti nama hire ju'us irgootana jalatti gartee takka wanni ka foonii takka nama hirite narraa deemuu diddee hojee naanaadhaan haa lulluqqatu dhukkuba irgootiif dawaadha akka kana dhukkuba ilkeedhaa ka irgoodhaatiif afaan nama urgeessuudhaan wajjin kaateetuma nulma lulluqqattaanii waan irgoo jala jiru foodha simma hiruufi waan adda addaa irgoo gartee gaadhiin irraa yaa ooluufi tanyaadhamte deemaa ooltu kana hunda waan adda addaa hundarraa jeesee
akka foon jiraan itti foon nagayaatti bayru godhurraahi kono kana inni 32ffaadha annanaa'u كالشاهي النعناع الشاهي منه من أحسن الأدوية لعلاج حصوات المرارة وآلام الحيض أمس نعنان والنبي أخوك أبدا شاي نساء خنما دبنو خنا خادم في فتنيتو مخنما دوغن كنا الرجبة دوا بريدا نما كيشا خيخا غرتي ترو رجرو خادويتو جانين سن كيسا دغان جرا جانين cirrachi bakki itti nama dhufu tokko kaleedha kun ammaa suffaala kana malee bakka gartee kiisa xiqqishee tiruu gubbaarra jiru maraaraa kajaniin san isaa dhaawuu san xiqqaasan san keessatti dhagaan dhufa irra jabaa dawaa nama dhagaan achi keessa dhufeeti achuma keessatti isiinis gartee bishaan yaafti caccabseetuma dhagaachi keessa jiru waan irraa baasurraahi kunoo akeekkadha عندك حصوات المرارة يعني نما ميقاتم خكنا جانين دغاتو خيشسن كيس سيرا جانين كنا نعنان وان جباتو كوجيتو بالغ وانا كان جباتي فكخنا اماس خنا وجين لا غرتيغا طوريو غوغرتي دلا غري غرتي هيدين رابا هوديدي هدو غوغرتي چي اسغرغلتي فايدو كوبسا اولتو قامون دغو غوتي naanaan akka gaaritti itti haadhu iddoo kuma shaayii dhugan kanatti itti haadhu iddoo hammumaan itti dhuganii rakkinan qabu kuni wallaalaa san hundarraa kochiisu jechuudha dhalaa gartee dooraan yoo lagoon dhukkubsaa ooltu akka kana dhiiguma siitu huuni sirreessaafi jechuudha kana وهو مما يضر جان وررابه ديدي جفاز الرادن غلاساسي أكا خنا إن صدمي صدفادا النعناء مثير للقابلية الجنسية والنشاط الجماعي نعنان أماس أكن ما وجين وان والكن نمتيجان سن مركانا نمافدو مركانا خنا مافدو جيتشو نمنا قلقل شاي سن دابتي جنان وان براتي شاي نانا دوغي akkasi nashaata jaaba shaayii nurra kaa zakkaarra kaateetuma naanaa ookii bishaanuma danfifattee naanumaatu shaayii taakka takka naana shaayii danfifatteetuma naanaa gurraacha kana usteetuma qacalee kanatti darbattee usteeti qishoo keessa garagalchitee ustee dhuyda garri boodaa waan biraati galgalaa miti gara boodaati dubbiini honu akeekkadhu waan akkaan jabaate akuma meeqaatam akkuma daawud faan dubbatu kana akkasuma yaani waan mirqaana duraanuu nashaata qaama lamaaf kennu jechuudha kana kana gartee gaa hangam takka dhuganii naanaa hanga giraamaa 15 takka faa yoo gartee gaa takka huccuu ol dhuguu sunuma dandayaa kun waan sanii naajamuu miti baala usee keessa kaattee jettaa ba'aa tana fuudhaniituma keessan kaayatan kaa taniin akkaan harkaa qabu tana guututti ittiin godhataniituma hanguma tokko hanga giraama gartee sagal takka 15 takka faa waan hanga sakka otoo miizaananii ga'u miizaanatti maal haajamta useetuma keessa darbattee useetuma mukuma lamaa sadi keessa kaannaan usi gayaa kana kunoo naanaan waan akkanaa kanaafi dawaadha jechuudha inni 34ffaadha ammas zeenni naanaadha zeetu naanaa يستخدم في تدليك الأجزاء المصابة بالروماتيزم زين نعنى الأمس دواء نمجل بفان ركب روماتيزم جتشون اليبس والبرد جتشا يعني نما قوقوق النقامة خيس جرو لا مبارك خطو كمانا نعنان زين نسا مالف دواء يوجنة جبارة زيت جبارة زيت الطيارة يعني جبارة قبو متنان حتى قرينا خماني قبو مقفت طويف قري برباچي سارا نمني بالو مخيست قرد دارا زيت سا قبو مدل قرد مالف دوالا ندي بني هم نگرتے جلبفا بکا دعدا هم نيتي نمدو كبدو خنا قسيتو مخنا سوتو متهايتا هدو دوالا في جيچو كنا خنا قباب سي فيته ركنا قبوه نعنان ركنا اكم قبايو خجنو تاتي نعنان hijaaba irra bosona baasanii itti godhuu barbaachisu maaliif jaba oo akkanuma wajjini hammuma tokko usanii dhugan waan nama dhibaatii miti kanaafuu
wanni inni gartee gaayoo kanama fidu taate yadurru fama almacidati jaan afaan qochumaan tun gubbaa kanaa gartee akka qaruuraatti kan ol qabaa rakkina afaan kanatti fidaa kanuma qochumaa gadii sana kan jabeessu afaan saa kana waa xiqqishoo rakkinatti fidaa jan maaltu tolcha ogguu jan wayuslihu alkhal jan khaaluma faadha birra godhadhu wanni waan irraa eeggatan hin qabu akka kana xiqqeessu sirruma namni dhugaa khal irra buufnaa wooma takkaa utti nimtu jecha khaaluma xiqqishoo faadha birra godhattee ustee wajjiin dalagatta kana kanaafuu naanaa ogguu jenne muka gartee gaa faayidaan isaa hizaabarra guddaadhaati irrumaa hin gabaabsa malee waan qimaa rabbiin qabne yoon hinka gartee jalaa hordofee gara yuraa kaniin dubbisu taate kunoo naanaan bu'aa akkanaa kana qabaa odoo isa keessatti dawaa baasuur malee waan biraatiif dubbachuu baanne ni gaya isuma bichiitii odoo waan ta'u taate dhukkuba adda addaa ka dubbannu warra mataan irraa deemuu dide kana faadhiisi naanaan duuba akkanaati amma farraaf asumarratti haadhaabnu hamma yeroo biraa nagayaa walit deebinutti dhukkubsataa keenya cufaafuu rabbi haadhinsuu dhukkubata ummata islaamaa cufaafuu cufuma keenya rabbi nagaynu haa godhu rabbi nu haadhinsuu nama gartee gaa rakkina qabu cufa rakkoo rabbi haa baasu rabbi tola nu haa oolu duniyaa fi akhiraa keessatti akka gaaritti bu'aatti buufadhaadha nama rakkataa gartan hundaaf akka gaaritti katti fayyadatu himaaf uumata akka faadhaan rabbiin nama fayyada dhukkuba akka dubbanne kanarraayi akka gaaritti itti fayyadadha alhamdulillah du'aa isnu godha akka gaarii rabbi nu godhadha rabbi duniyaa fi akhiraa rabbi nu haa milkeessu إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله